Za ljubitelje duhovnosti in besede resnice je prelep vikend gostovanja Milana Nikolića Izana v Kopru in Brežicah. Današnje predavanje je bilo zame zelo čustveno poglobljeno, predvsem zaradi tega, ker sem dosti našel iz svojih osebnih življenjskih izkušenj informacij, predvsem pa tega, kako lahko človek prebudi svoja čustva, misli, občutke, združi, pa postane boljši. Čovjek treba da se otvori i da shvati da je misao Boga, da odbaci egoizam i da shvati zašto vrata muda u Kopru donose tu energiju. Zelo zadovoljna sem, da sem bila danes na tem predavanju, ker je bilo energetsko izredno izpolnjeno. Vse, kar smo slišali, že veliko vemo, ampak kar je povedal, je tako potrdilo tisto, kar že vemo, da res sem presrečna, da sem bila tukaj. Saj smo ga čakali že cel mesec, enkrat. Množica ljudi priča o tem, da smo pripravljeni slišati več, kot nam strežejo tisti, ki nas želijo zavesti. Priča o globalnom zagrevanju je čista glupost. To nas lažu u zadnjih 30 godina, 40 godina. Energetski je bilo zelo močno. Informativno je bilo zelo bogato. Znanje, ki je noter, je ogromno in mislim, da je to ena beseda, ki je vredna, da gre okoli, da ljudje enostavno se zbudijo. Od najnovih pisma ove dece, da su mi dali 0 daje, shvatio sam u stvari što je zapisano u lancu ljubavi, ako nisam znao. Zato jako sam zadovoljna s predavanjem, jednostavno se na neki čudan način otvorilo i došla sam ovdje sa svoje dva prijatelja iz Zagreba. V znanju je moč in v resnici osvoboditev. V Sloveniji na gostovanju Milana Nikolića Izane se vidimo ponovno junija.